Ubasan buar sulai imalega saut shilong hene kesajan ke arah pesau tarik rempang rajar pesau ulalai banjurib ya ke kortar jengki pulit kalaban police station naka benta manchinano ya kaying kebatamai. Ubasan buar habe keren berkinong tok kubor. Ulai tu banengkong ula persyang ban warlat naka sorkar jela banchana ya ke kortar. Hari ulai yono naka skim jong ka sorkar pedang padang senang no ban patrai tang syukur ka dorbar mang tingka. Ulai turu bancenai ketika kuartar ki pulit berkajaka banbu kali kalongsan kelur nakamata ar unit. Pi bentar si ngilayawan lang batiba nong siege engineer jongka engineering wing jongka police headquarter nomor ba lagi katua nasdem ka police department ka ajon ka jongka engineering wing te kalau la bun stem kini nong song quarter play ini yang tin por slap kape yang ja yang tin sudah berada do ko por asam do ko por yang sorkar asam dan diut bagla dan rukum tu ba kia kapnya kia penkahi dekat tin dan bok ba akhir di sinem ba adem ngalayo ban mu ban sinano daga kuatar yaki kanang begini ban shift to kuatar ke kuatar bat kumai kata sedien ke belong ar unit kebut umno hang tu arpo ying arpo tu lagi kuatar hang tu kin shift to kuatar kumai ban sinamo ta ke balayo sanction san kurur duna kemudian lomba ke police department ke central scheme te nilai plan ru mene hari nilai on juga bahari melaksana kuatar kini kita syong akan akamat dengan kuatar dekat tin ke apa ya kini penin prano karena ingin move yang ke scheme hak second phase ke kuatar plus ya ke parking kerang ba kini kali accident ke bang sudom hangne ke ba meneng orang ongi ba kan kumu OC engineer OC in charge ng Naglaban police station te 4 la ban lift yaki nama kala along ke jikapnya ka lalong ka isur ginong late nong one te the problem golong bamla ban lift yaki bakadang don ka case te ya kaderu gila ya keren but haka second phase gin samuk yang ya kuatar ka bang ne kram kan itinat sun kana police kuatar record berkat parking te nga soban ay kubleiru ya nadu chief minister Konrad Sangman nagaling yung ba prestun ko home minister badru yo ba lakawen rembui aga ba ngalekran ngalatho dan sidan bat nomor ba 4 don fund kala susakut sang bahagi Islam layo na national fund te yaga na city ngalatho siba lakawen ko home minister ko por hakajo tre ko nay match ar hajar ar kalong 2 years ago but nilai budin but finally nilai yo ban include dengan kuatar bolong san kuruna te naso bana kulai ru yaki engineer ng police department di balapan kre ya ka DPR di sistem di adem but boroki staff ki official jongka police department poka engineering wing jongka police kibala yotri sistem berpengkre ya plan berka DPR ngatrai tang ladap ke session by first week of March nagaliang juga police department juga engineering wing iba nong stage kumu ba Ruby nong stage kumu executive engineer bak lalong ready tang dap ke session kin sedang terang ba ada meantime ngaru kumu MLA juga jaga nilai keren bat ka police department ba ngin wara apa gini gibrang don kambat ini kuatar bagana ke parking pada ka second phase adin juga ne flying nilai yang tihan eng hakabakar ngijing ba ka jing ut naki hakabade ka tuka ya ka lendi ya kinala ba ki pipe ba kilashu
pur pathar kumtu kan galikit kan gajing mensau kam tam hangi hang tengi dan gajing mani laban Catholic parish ka jongi kibawan yang mani bawan ni ka kamya ko jaka hang tu don kibabun kikis bisa lumbub ki kana school jong ka St John school kiba nata kadon sa evening school ru jong ka Catholic woman evening school lang tu kiba village school but step bro isi damit ru ka school ka serang san beji janmit te kalong busy ba na road kalong very ka population ru ka bun ba ka school ki mani te kalong kajing bensa ko bun ki complain ha ba kadu ya kanero ngi layo move na kalyang jog pludi ngi layo san pusan lang ban sinano ban ya ka aquaduct channel system tetang sina ya kanero mod ki kali gelaya ki kena school ni kinong ya ki pedestrian ko yo ban ya na jong ka aquaduct te kana kan yarap sibun na akalet kawan ga jong ki ban lakin lait aga jing bensa te kini ke skim boro kalalong ko basan kurur san paulak ya ga jong ka pludi aquaduct san lak berkata san kurur na bade kuatar jong ki polis aga ka laban police station gitu. Karena ketika central scheme lembaga police department juga police home police for the government of India home police. Kekuatan dan normally disebut 24 months. 24 months. Arpsau berat. Ani kaya bun dia ni mat isaki arpusan pinsim segini bagi snahi tadi bagi open ka gini ki vacant land. Zaka gini jaga ke space ki ba ayu kala ila di kita lembram kalom ka slum ini supaya dipilih biaya mana lah ka slum kita kinala ka condition juga nala condition juga neki footpath untuk turun ke bar lang naga scheme ko pasan ko guna ko bar sina ba gitu karang bukan itu tu siliang dan lawan ke second phase ban ingin penprano gini barim gini asam type baru penprano sina ada artisi including yang ke parking karang bagi pet ba apa gua dan kam hanya police station da baru minun kikis layo orang ban parking kali gendrung ne police station. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I'm happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center